سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونون سنة كتكونون وترو بنيوتيو امبار كم توترون كلنا كمهرنا زخل بقطبة ببوليتيكا بجو بوليتيكا بخال باستراتيجي نخلنا كمهرنا كان كحنان حبريتا كبنان زخل زبلكو حبريتا يزغرب كم وترو دما ابزي ناتخطلكم ناس عابكم تتبابعونن تحجزونن كابل بنا مزغنكو لومي حنتي اباير استينا خنتنكف بحق دما اباير استياسا دما إيروبا نابي قصم إجانا إيروبا انتاي مثل ثم عبيت إيكونوميستس نعلمنا بزعبا كتبانا إيروبا نابي قصك خيدخل انتاي من قد قتل غلو انتاي عدلات هلو ما بقدميهم بعبيو دما اتين إيروبا زنسالالو زولو تساقم ما بلقسيو انتاي تساقم كأرأي خل دوينا غنري سلازي كابتم عبيتي بوليتيكينياتات تسالوتي كمون ريلي كاب وشت زعاتو أناليسيسينا غنري نيروبا خد كي تحسب زلها listen to this one إذا فيديو سبق يركا سمعايا ملاليس كاسمعايا أب إيروبا تنبر زلها بلان تقبر زلها ننوي حابزك نبريت فلدلها سبق يركا سمعايا سبق يركا سمعيا بزح زمهر تحسو كلوايو لايك قبرو سبورت قبرو مجمريا اسكي إيروبا انتهي قاتي وما مابزح حلفة عسرت حمشت عمت بفلاي كاب كل تشع جميرو كل تشع شمنتن financial crisis بأمريكا جمري أب كم يدرجة نيروم نابي قصهم يخدلو حجك الرينا. Listen up now. Have a competitor to Google, a competitor to Uber, a competitor to Facebook, a competitor to Apple, a competitor to Amazon.com. If every German or Italian or French or British producer has to go through those cloud lists in order to sell their stuff, even in Europe, and Amazon makes 42 billion every year only in Europe and pays zero tax. Zero. In the past few decades, the European economy has fallen behind. Whilst the US economy booms, Europe struggles to avoid recession. Germany is in recession. The Eurozone slipped into technical recession in the first 3 months of the year. The numbers are stark. In 2008, the EU was 90% the size of the US. You see, Europa had عبي economy أزي حيال economy نيرو. أزي أوروبا حبرت زبال ويكا EU النبلون انتخوني أبكباب كل التشح زقومة بمخانو نتي إيكونومنا أوروبا مليسو قلتيفو كم زعبن قطباوة عن تركم زهوني غير ونيرو بزح سبوني زارب نيرو بقطبانا أمريكا كحالفو يزو قطبازي يزو بهال نيرو of course أمريكا كحالفا يندحر تبايل انتهى تقبر كما يجيركا ندحريت حلالو غونتي قطبا نايت مكراق انتخا نزبنات زقلقلهم استراتيجيو كميلهم نحوارو كقصل دي ما يقصلون that's another topic up for discussion نحجقن إيروبا انتا يقاتيمهم أبي يقصهم نيرهم كذي أب كل تشحين شمنتن أبين الله الرئي خلنا قطبانا إيروبا كبابي 9% قطبانا أمريكاي نيرو فزي قاتك آيام نيرهم then what happened رأيوه كاب كل تشحين شمنتن زبل جميركم قطبانا إيروبا كل تشحين شمنتن مودة ترزو هريمو بتا كرايسيس بأمريكا جمرتنا كل تشحين شمنتن كابتا شعور زقاطمت كرايسيس ريكفر تقبر ويكا نفسك تحنايك ألن أبتال اللي هذا لا تاك هناي أمريكا تا شارت نايك أيه زلا أمريكا تا سمياوي زلا قلنا أوروبا هجي كل كابتل تشع جميل رأي وكابت مجمريا تقول طبعا أوروبا كميلون لا لقصة رأي ونشاف نيرو الزد ما أمريكا عمنا يسق أفتي الرمير ولا كنت كنت طبعا تزين بري تناي مونشاف عقمقنا أوروبا نا أمريكا قصي لك خيط كلنا أوروبا جن قلت زخانة يخيل نيرو كركبويز بحال نيرو قلت شو ما أنت مجمرة جن ولا نا أمريكا ونوريدي وقنيش تي سقط له نا أوروبا جن بعد يوروب صورة ده كت فتشيني كنت عشان عصرت حدا بتناي بعد الجريخ مجمرة دما بوجيرو خلاص نتحت الجزء رأي نا أمريكا جن أبتنز حلفا كنت عشان شو ما قلت عشان شعتن جميرو really rocky جيرو really تبقى كيرو at the same rate of زي لجن نه China دما كابز بزبالة إيو قاتيلو كاب كل تشح كسب كنت عشان أسرنا China وكطبع was really the best economy grows up ترى زي في double digit growth تكبر زنا بري now China هنقت فينا let's focus on Europe زرايبو زي مثل كسب حج دما كاب تشع زقات مكسب أسرنا ثلاثة recover كجبراي كعلو Economy. Today it is 65%. As a share of world GDP, Europe is declining, overtaken by China and in the future, perhaps India. The euro has already fallen 33% in the past decade, perhaps India. One second. Future, perhaps. So, Europa
كاب لعلي جمير تري ولهم كميل تحت قص ترى يورد له ስለዚህ ቻይና ሓሊፋቶም ህንዲ እውን ክትሓልፎም ከም ትኽእል ይዝበሃል ስለዚህ እቲ ፎርካስት ዘሎ ወይ ካ ትገምጋም በዚ ሕጂ ዘሎ ተኸድና ናይ ግዜ ሕቶ ይምበር ህንዲ እውን ክትሓልፎም ከም ትኽእል እዩ ዝንገር India. The euro has already fallen 33% in the past decade as investors become more pessimistic. But could this gradual decline risk becoming a sudden hard landing of irrelevance? We shall look at the role of austerity, the Ukraine war, and an aging population, but also find out why economic statistics can give a misleading impression. During the 1980s and 90s, the EU made great progress, with a single market helping to reduce barriers to trade. The EU was a model of stability and economic growth, helped in no small part by the post-war German economic miracle. But in recent years, this... So, ኣብ ካብ 80ታት ጀሚሩ እዩ እቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኸይድ ጀሚሩ ኣብ 2000 ጥራይ ኣይኮነን ጀሚሩ ስለዚ እዚ ዩሮፕ ዝበሃል ምናልባት ቅድሽተ ታሪክ ክንክፍ ከነብል ኣብ 2000 ኣብ 1940ታት ክሳብ 45 ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም መብዛሕተን ሃገራት ኤውሮጳ ኮምፕሊትሊ ዓንየን እየን እዚ ከም ብሓድሽን ጀሚረን ክንብል ንኽእል ኢና ብላይ በዓል ፍራንስ ከም በዓል ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ጀርመን ብዙሕ ጣልያን ብዙሕ ፍላት ኮይኑ ኣብ መንጎ ዘሎ ሃገራት እውን ኩሉ ብዙሕ ዓንዩ እዩ ስለዚ በቲ ማርሻል ፕላን ኢሉ ኣሜሪካ ዘንቀዶ ኩነታት ጀሚሩ ትዕቤት መፅዩ ስለዚ እቲ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮጳ ኣብ 80ታት ዳርጋ ኣብቲ ዝበለፀ ደረጃ ናይ ቁጠባዊ ግስጋስን ዕቤትን በፂሑ ነይሩ ሽዑ ድማ እቲ ሓበራዊ ማርኬት ወይ ከዓ ናይ ኤውሮፕያን ዩኒየን ብሓደ ምስ ገበርዎ ድማ መሊሶም ንቅድሚት ክመፁ ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ ስቶሪ እዚ ኣሜሪካ ደጋጊፋ ኣብ ገለ መድረክ ምሰብፃሓቶም እቶም ሃገራት ክቅድሙ ምስ ጀመሩ ኩሉ ግዜ ፀገም ኣብ 80ታት ንኣብነት ኤውሮጳ ፀገም ኣይነበሮምን ቀንዲ ፀገሞም ኣሜሪካ መን እያ ነይራ ጃፓን እያ ነይራ ኣብ 80ታት ጃፓን እዛ ሎሚ ቻይና ተስጋኣና ኣላ ሴኩሪቲ ናትና ዶ ገለ ዝብልዋ ዝነበሩ ጃፓን እያ ነይራ ሽዑ ጃፓን ከይተሓልፎም ዘይበሃል ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ብዛዕባ ጃፓን እዩ ነይሩ ልክ ኣብ 9 ጃፓን ሲሊንግ ወይ ከዓ ጫፍ ናታ ሃሪማ ካብ 9 ክሳብ ሕጂ ንታሕቲ ገፀ እቲ ዕቤት ናታ ጠጠው ኢሉ ስታክ ዝገበረ ኢኮኖሚ እዩ ዝበሃል ኣብ ዝዋን እዚ ንሽተይ ዝውስኽ እንተወሰኸ ማለት እዩ ብዙሕ ለቃሕ ድማ ዘለዎ እዩ ተመሳሳሊ ኤውሮጳ እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ንጃፓን ገዲፎም ንኤውሮጳ ጥራዮም ዝደልዩ ነይሮም ምክንያቱ ንጃፓን ከይትዕብልሎም ፈሪሖም እቲ ዕቤት ናይ ቁጠባ ስለ ዝነበረ እዚ ሽዑ ድማ ቻይና ካብ 9 ጀሚራ ድማ ቻይና መፅያ ኣብ 2000 ድማ መናት እዩ ኣብ 2000 ኣብቲ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ቻይና ኣትያ ማለት እዩ ስለዚ ፎከስ ንኤውሮጳ ገዲፍካ ናብ ቻይና ድማ ኮይኑ ቻይና ድማ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ 20 ዓመት ኣብ ሌላቶ ኤውሮጳ ግን በንፃሩ ኮይኑ ትጉዕዞኣ ስለዚ ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ካብ 2008 ጉዕዞኣ ንታሕቲ ገፁ ጥራይ ዘሎ ሕጂ ድማ ናይ ዩክሬን ውግእ ብጣዕሚ ሕምስምስ ኣቢልዋ ምስ ድማ እንታይ ኣሎ እቲ ስትራክቸራል ፕሮብለም ዝበሃል ህዝባ እናኣረገ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኤውሮጳ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ኣይወልድን እዩ ነቲ ፖፑሌሽን ናቱ ሪፕሌስ ወይ ከዓ ክትክኦ ዝኽእል ወለዶ የብሉን ካልኣይ ድማ ብዙሓት ኣረግቶት ክትጥውር ክትክእል ኣለዋ ስለዚ እቲ ፕሮዳክቲቪቲ ኣፍራይነት ናይቲ ህዝቢ ናብ ወደለ ኸይድ ኣሎ እጂ ንከታተል ንስማዕዮ It's going to be very, very interesting to analysis what happened. Has come unstuck. COVID and surging gas prices saw the single market fraying at the edges. But the Nobel Prize-winning economist Paul Krugman argues that one of the biggest barriers to growth in Europe has been an obsession with reducing debt, especially in Germany. Since the euro debt crisis of 2010, the EU has prioritized reducing fiscal deficits, which has led to lower economic growth. But an unfortunate consequence of austerity has been a failure to reduce debt to GDP ratios anyway. Italy's debt has soared, despite efforts to reduce borrowing. ሓደ ካብቲ ፀገም ዝብልዎ ዘለዉ በቶም ቶፕ ኢኮኖሚስትስ ናይ ዓለምና እቲ ጀርመን ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ሕማቕ ስምብራት ናይ ዕዳ ስለ ዘለዋ እቲ ዴት ቱ ጂዲፒ ሬሽዮ ዝብልዎ ናይ ኣሜሪካ ላዕሊ እዩ እቲ ዴት ቱ ጂዲፒ ሬሽዮ ናቶም ኤውሮጳ ግን ብፍላይ ጀርመን ታሕቲ እዩ ስለዚ ኣመና ዕዶም ክቆፃፀሩ ስለ ዝኽእሉ እቲ መንግስቲ ኣመና ኢንቨስት ኣይገብርን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ይኹን ኣብ ካልእ እዚ ሓደ ክፋልናት እዩ ስለዚ ንርአዮ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ እቲ ኢንቨስትመንት ናይቲ ሃገር ኣብ ካምፓኒስ ኣብ ቴክኖሎጂስ ብጣዕሚ እዮም ድሒሮም ድሕሪት ተሪፎም This is because slower economic growth leads to lower tax revenue, which leads to rising budget deficits and more pressure for austerity. Europe has become stuck in a cycle of low growth, low confidence, and austerity. Italy is symbolic of Europe's economic stagnation, with one of the worst wage growth rates in the world. Austerity is not the only cause of Italy's woes, but it has hardly helped, and the recent rise in interest rates is particularly bad timing for all of Europe. The effects of austerity and weak economic growth have been magnified by long-term demographic factors. The European population is aging fast, and this is slowing down investment and productivity growth. In previous decades, the aging population could be offset by increasing female labour market participation and relatively high levels of migration.
But a populist backlash to migration means that this can no longer be relied on, and Europe is aging at a faster rate than ever before. Europe has a chronically low birth. So Europa ti ሓደ ካብቲ ወላ እኳ ንቅድሚት እናጠመትካ ከለካ ክቅይርዎ ዶ ኣይቅይርዎን ኢልካ ክትንበን እንተኮይንካ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኤሮጳ ናይ ዴሞግራፊክ ዲክላይን ይበሃል ዝኻ እቲ ናይ ህዝቢ ምንቁልቋል ማለት እዩ ኤሮጳውያን ኣይወልዱን እዮም ከምቲ ነቲ ሕብረተሰቦም ክትክእ ዝኽእል ወለዶ የብሎምን ብኢሚግሬሽን ዝመፅእ ወይ ካብ ብስደተኛታት ዝመፅእ ክትክዎ እዮም ዝፍትኑ ግን እቲ ብስደተኛ ዝመፅእ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ተወዳዳሪ ኢንዳስትሪስ ክወዳደረሎም ኣይክእልን እዩ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ንቅድሚት ደምፃ ነገር እንተሎ እንታይ ይፈልግኩም ኣለኹም ህዝቢ ኣሜሪካ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ይኮነን ኣሜሪካ እቲ ኢሚግሬሽን ሲስተም ናታ ብጣዕሚ ስማርት ስለ ዝኾነ ኢሚግሬሽን ሲስተም ናታ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ግን ኣይኮነን ኣሜሪካ ማግኔት ስለ ዝኾነት ብፍላይ ንመን እያ ማግኔት ኣሜሪካ ንአንትርፕረነርስ ካ ካምፓኒታት ዝምስርቱ ተረዲኹምኒ ካምፓኒታት ዝምስርቱ ንኣሜሪካ ማግኔት ናቶም እያ ስለምንታይ እቲ ዝበለፀ ፋንዲንግ ናይ ቬንቸር ካፒታል ዝበሃል ገንዘብ ንኽትረክብ ንፕሮጀክት ናትካ እቲ ዝቐለለን እቲ ዝበዝሐ ዕድልን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ካልእ ህዝቢ ኣሜሪካ ንቴክኖሎጂ ክፉት እዩ ስለዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ተፈቲንካ ሓድሽ ካምፓኒ ፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂ ድያ ኣብ ገለ ተፈቲንካ ህዝቢ ኣሜሪካ ቅልጥፍ ኢሉ ተቐባሊ ህዝቢ ኤሮጳ በንፃሩ ብዙሕ ከምዚ ዶ እቲ መንግስቲ መዓት ሕግታት እዩ ዘለዎ ፕራይቨሲ ዶ ዴታ ዶ ሴኪሪቲ ዶ ብላብላ ዶ ስለዝብል ናይ ኤሮጳውያን አንትርፕረነርስ ኢኖቬሽን ሓደሽቲ ካምፓኒታት ክምስርቱ ዝኽእሉ ቀጥታ ናበዮም ዝኸዱ ንኣሜሪካ እዮም ዝስደዱ ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ ቢግ ሻትስ ናቶም ኣብ ኢካውን ዝመርፅዎ እዚ ድማ ኣብ 2014 ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ ፕሮጀክት ንኣሜሪካ ከይድና ከለና ናይ ስዊስ አንትርፕረነርስ ኣብ ቦስተን ኤርያ ኣብ ኒውዮርክ ኤርያ ንረክብ ነርና ከምኡ እዮም ዘለዉ ኣብ ስዊስ ካፒታል ክትርክብ ስዊስ ካብ ኤሮጳ ከማን እቲ ዝሓሸ ዕድላት ዘለዎ ክነሱ እሱ ኣብኡ እውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ተቐባልነት ናይ ቴክኖሎጂ ድንጉ ኢሉ እዩ ከምዚኦም ኣሜሪካ ይኮኑን ቻይና ድማ ሕጂ እቲ ዝገደደ ማለት እዩ ቻይናውያን ንሓድሽ ነገር ብጣዕሚ እዮም ቁልጡፋት that's why እዚ ናይ artificial intelligence ተገለዶ ንላዕሊ ኸይዱ ዘሎ እቲ ህዝቢ ክፉት እዩ ንሓድሽ ነገር ንኽጥቀም ኤሮጳውያን ግን ናትና ፕራይቨሲ ተገለዶ ስለ ዝብሉ ሓድሽ ነገር ንኽፍትን እቶም አንትርፕረነርስ ሓድሽ ነገር ንኽፍትኑ ይኽልክሉ እዮም ስለዚ ዝኣርግ ዘሎ ሕብረተሰብ ብዙሕ ግዜ ድማ ናይ ኣድሚኒስትራቲቭ ሕግታት ዘብዝሕ ሃገር ካልእ እውን ብተደጋጋሚ ብዙሕ መሕንቆታት ዘለዎ እቲ ኢሚግሬሽን እውን ብትክክል ዘይሰርሕ ዘሎ ኮንቲነንት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ And loans. Our country could experience a long and painful recession. Lehman Brothers filed for bankruptcy. Since the 2008 financial crisis, the GDP gap between the United States and the European Union has been growing. In 2008, the EU and the US had similar GDPs, but now the US economy is $8.6 trillion larger than that of the EU. In per capita terms, the US is now more than twice that of the EU. As many EU populations are shrinking with lower fertility rates than in the US, this disparity in economic influence is likely to continue growing. The Eurozone economy fell into recession in the first 3 months of 2023, while revised data showed that growth contracted by 0.1%. Europe has experienced stagnant economic growth for more than a decade now, while the rest of the world has been thriving. Just 15 years ago, Europe's economy was $1.5 trillion larger. However, since then, the EU has lost ground, with the US claiming the #1 spot in the early 90s. This trend is continuing, and the US economy appears to be in solid shape currently, with record low unemployment and the fight against inflation mostly appearing to be on track. Meanwhile, the mood in Europe is predominantly grim, with the continent's economic powerhouse, Germany, seemingly in recession and inflation remaining high. So, I think the ኩነታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤሮጳን ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሓደ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ናቶም ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ናይ ኮርፖሬሽንስ ኣዝዮም ናብ ኢንቨስትመንት ዘተኮሩ ካምፓኒታት ኣብ ሃገሮም ኢንቨስት ዝገብሩ ኣብ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኢንቨስት ዝገብሩ በንፃሩ ኤሮጳ ግን ዝኽተልዎ ዘለዎ ፖሊሲ መመሊሱ ንድሕሪት ዝመልሶም እዩ ብዙሕ ግዜ ጥንቃቐ ዘለዎ መንገድታት ክኽተሉ ይፍትኑ ገለ ይፍትኑ እቲ ኩነታት ግን እቲ ሪያሊቲ ግን ኤሮጳ ኢዝ ሉዚንግ ኣብ ኩሉ ፍሮንት ሓንቲ ናይ ኤሮጳ ካምፓኒስ ከጥቀሱለይ ብደረጃ ዓለም እትፍለጥ ብፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂ ንመፃኢ ዝጠመተን የለን እታ ዝሓሸት ትበሃል SAP ዝብልዋ እያ እሱ እውን እቲ ምናልባት ኣብ ፋይናንስ ዝሰርሑ እንተኮይንኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ሓደ ገልጣም ዝኾነ ሶፍትዌር እዩ ዘለዎም ኣብቲ ካብ ፋይናንስ ኣብ ኣካውንቲንግ ብዙሕ ኢኻ ትጥቀመሉ እቲ SAP ዝበሃል ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ቴክኖሎጂ they really lost ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ኤሮጳ ካምፓኒታት ብገለ ዝጥቀሱ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኤሮጳ ክዛረብ ተኮይንካ ፋሽን ጥራይ ምናልባት ናይ ፈረንሳ ካምፓኒታት ናይ ሜካፕ ሎሪያል ድዩ ገለ መለታት እሶም ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ካብ ወፃኢ ኣብ ጀርመን ተኸይድካ ክሳብ ቀረባ መኻይን በዓል BMW መርሴዲስ ገለ መለ ነይሮም ንሳቶም እውን ሕጂ they are really losing because electric vehicles ነቲ ዕዳጋ ንዓብለልዎ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ናይቲ ናይ ፀገም ናይ ጀርመን ግን ናይ ኤሮጳ ግን ኣበይ ጎሊሑ ጀርመን ከዝሕልፍ ጀመረት ምክንያቱ ንሓያል እዋን
جرمانيا تقوتو نيرات إيكونومي يزبال. Just a part of the history of the EU, and in fact, history has shown that it can be an engine of progress for the continent. However, what's happening here may not be a crisis, but rather a sinking into chronic stagnation. Some viewers will argue that these comparisons are of little value and misleading because GDP numbers are based on current exchange rates, which fluctuate significantly. Additionally, America and Europe are different, and the lower levels of prosperity in Europe result from conscious decisions to promote a better work-life balance and have social security systems that care for all. Yes, European lifestyles are less stressful and more relaxing. European healthcare systems, with their near-universal coverage, are also superior. Such observations are valid, but only up to a point. These situations may get worse if Europe fails to beat stagnant economic. So ببزحت جزء تي argument ويكا سنة موجود نهبن تايو ولا قا statistics أبوزرتات نعم ببنا خلنا قطبا ناي أمريكا أصبغوا كابناي ناي جرم ناي أوروبا زعبي ناي يو زعب انتخوني مليسو دما نعبي زخيزلو انتخوني بزح ناي statistics انت قطرتات تتأميد كا أوروبا دحريزلو انت مثلا بحفشة اللايف ستايل تكونتاتنا هيوت اتمنى بابرو تزرقحي تقربات كترو يخلي خاقن أوروبا أمريكان زوادا درها قرات يكونن زبس حزب أب أمريكا هيوتنا زبس حزبي أب أمريكا مسنا أوروبا بفتسم كورا دريكل حكنا مسرع أبي أوروبا كله خطب لك أتكلم أنا من أنا بسويسرا زنبر أكلنا تي أوروبا حبرتها يكون تنقل ولا أفكار أوروبا خطروا يخلقها مبزحت حزبي تي بيزك حكا منا كركب يخليو دقوت مرتابيك خديوم كما يكون يوم يلاهج النغني لتمنجستي مبزحتهم هجرات نابنة بسويسي سرح لك كاديو يبل كانديو انتهى لك دك أي بيت مرتي انتهى قبر ميلكا زيش النقص بيلن ود أبتا جزاوتخا نابنة كاب كتما وزيل كتوخين أبتا كتما زلقا ود هبتامن ود دخان أبحنت بيت مرتي يوم زمهارو تمسا سال عدلي زلهم نالبات كالة توساقي تود هبتام بزوج أقاتات كركب خلي أبجزو أبتا بيت مرتقن تمسا سال عجاي زلهم سلازي ود دخان تنفيو كل تابتا عد زلو عدلات قالوا وقال كان تنفيعها تمسا سال عجاي قالوا أبا ميركاقن كم زبالي يلن كم تأجا خاي تناي بيت مرت ناي منجست بيت مرتي أبزوانزي توم مهران even قربنا بيت مرت سلازي بقولهم بس شجري جلو سلازي we are not comparing similar things but أوروبا نخندية بخمسي حكمنا بناتا قال ملا بناتا نبت أبسويس حكمنا كفيلنا ننتكم إنشورانس وحلنا نخفله سلازي كنت طبعا سويس مور نايت أنا كنت طبعا زبال بخميم مغنياتو كمنا أمريكا بزح بالي تاسل زلو إتن أقدسي بيت مرت تراي تي هزبي بناتا زلو ومبر حكمنا كما مخايب زعدي سلازي اب تحت سرح دي بركات خوينكات منقس كافر قبركاي سرح زلو سبقن كله بغنزو يحكم مغنياتو ورحاوي قشف كفالني انشورانس انا نخفل انتي مالتي ابي اوروبا كالب بمنقد تاكس هبويا نتي حكمنا زخون سلازي اوروبا نزع عينت لايف ستايل مزي نام وتزخي زلو قطبه نخندي وان كطوره تخلع له كله دما نزوم كلهم اركتوتنا تاكس ما اسيا خطورهم تخل اسكن اسمع حج economic growth. So, what explains the persistent divergence between two of the world's richest regions, in which the US has grown at roughly double the pace of Europe over the past decades? These are 6 of the many languages of Western Europe. Together with religion, legal systems, and technical knowledge, they have significantly shaped the way the world is today. To them, the concept signified neither land nor nation. Some scholars. Europe is a diverse economic region, encompassing advanced economies at the forefront of competitiveness, innovation, and productivity, as well as economies that are still in the process of catching. So, أوروبا دما أوروبا حبرت كنا بالكلنا diverse economy هذا كما أمريكا harmonized هذا عينة حجرة يكون هذا أمريكا غير هذا هجري أوروبا حبرت جن ولا قا حبرت اللوم تم هجرات ندناتهم بوليس اللوم يمنابنت أبتم عربا عالم زنبرو competitiveness innovation productivity أفراينتهم فتراونتهم لعلي نيرو تمرت درجام كتابة لعلي أب مبرق جن كم زي نبرو أكلاتنا يحبرت سوفيت زنبريهم انتخونا أبزوان زين نتي أوروبا كتابة زنكسع وزلون تخونون تب كان زعبي زلو بغلط زعبي زلو توم ناي مبرق حجراتهم كم بعد بولند مالتي. Therefore, the European Union does not represent a single economy with uniform rates of economic performance across its membership. Over the past 20 years, a general trend has emerged. Economic growth has been rapid in Central and Eastern European countries that joined the EU during this period, while growth rates have been sluggish, especially in continental economies. The economic growth in the euro area, a region comparable to the US, has been notably disappointing. The region has been trailing behind the US since the 1980s, resulting in a decline in the overall economic performance rates of the EU. Various structural explanations account for these lagging growth rates. If we take GDP and the standard of living off the table, there's a more fundamental issue at work here. Let's start with productivity. Productivity is the keystone of prosperity, growth, and a flourishing society. Over time, productivity has grown faster in the US than in Europe. Focusing on the components of productivity growth reveals some interesting patterns in economic behavior. Europe's productivity growth, especially in the last 20 years, has been substantially driven by capital deepening, meaning that the amount of capital per worker has increased. However, total factor productivity, TFP growth in the EU,
which can be seen as a benchmark for the rate of technology and innovation growth in the economy, was stronger in the 1990s. Since then, it has declined. The slowdown in productivity growth in Europe does not seem to be driven by large structural shifts in the economy, such as the secular trend of the services sector taking up a larger share of total output in Europe. In fact, such shifts appear to have had a positive effect on the employment composition, leading to higher levels of productivity. The major factor behind the decline occurs within sectors rather than across them. Notably, in the manufacturing sector, the productivity slowdown has occurred across all firm sizes and for all segments in the productivity distribution. Growth in productivity is critical for sustained economic growth. It is partly driven by a higher pace of research, technology, innovation, and investment. More ሓደ ካብቲ ጎሊሑ ዝረአ ወይ ካብ ተደጋጋሚ ዝጥቀስ እንተሎ እዚ ፕሮዳክቲቪቲ ግሮውት ትበሃል ሓደ ሕብረተሰብ ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ኤስያ ይኹን ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፕሮዳክቲቪቲ ኢንፑት ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ከለኻ ሰብ ማሽን ጥረ ነገራት ትቐርብ ምሽ ንዑ ኣቃሚምካ ሓደ ንብረት ከተፍርለካ ነዚ ንብረት ብኸመይ መንገዲ ብቅዓት ናይቶም ሰባትን እቶም ሪሶርስን ትገብሮም ዘለኻ ክሳብ ክንደይ ብቁዕ ወይ ከዓ ቅልጡፍ ዝኾነ ፕሮዳክቲቪቲ ኣፍራይነት ኢና ንብሎ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እናተምሃረ ቴክኖሎጂን ካልእ እናገበረ ከምኡ ድማ ናይ ስራሕ ባህግን ድሌትን ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፕሮዳክቲቭ ሶሳይቲ ወይ ከዓ ሞር ከፍሪ ዝኽእል ሕብረተሰብ ትገብር ማለት እዩ ትምህርቲ እውን ክፋልናት እዩ ኩስኮሳናቱ ኣካልናት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ናምዓበለ ምስ ከደ እንታይ ይኸውን ካብ ስራሕ እናሰልችዎ ይኸይድ እንታይ ይኸውን እጂ ክዕርፍ ይደሊ ንኣብነት ኣብ ፈረንሳ ክንደይ ሰዓት እዮም ሰርሑ ኣብ ሶምን 36-37 ሰዓት እዮም ሰርሑ ኣብ ስዊትዘርላንድ 4 ሰዓት ሚኒማም ትሰርሕ ኣብ ካልእ ሃገራት ድማ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብዙሕ ሰዓታት 48 50 ሰዓት 60 ሰዓት ሰርሕ ዝብሉ እውን ትሰሚዕኻ ልዕሊኡ ክሳብ 80 ሰዓት ዝሰርሑ እውን ሰባት ኣለዉ እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ 8 ሰዓት ማለት እጂ 8 ሰዓት 16 ሰዓት ንመዓልቲ እናሰርሐ ዝኸይድ ንሓሙሽተ መዓልቲ ማለት እዩ ስለዚ ዳብል ሽፍት ዝሰርሑ ሰባት ማለት እዮም ኣብ ኤውሮጳ እቲ ሰዓታት ናይ ስራሕ እናወሓደ ይመፅኡ እንታይ እዮም ዝብሉ ዝሕጀይ ኣብቲ ሓፂር ግዜ እውን ክትድኦ ትኽእል ኢኻ ትስራሕ ብላብላ እዮም ዝብል እቲ ካልኩሌሽን ክኸውን ይኽእል እዚ ኣብ ጀነራል ግን ንስኻ 4 ሰዓት 8 ሰዓት 7 ሰዓት ወይ 6 ሰዓት ሕጂ እውን እንታይ ይዛረብ ኣለው 3 ዊክስ 4 መዓልቲ ንሶምን ትሰርሓሉ 3 መዓልቲ ትዕርፈሉ ይዝረብ ኣሎ ኣብ ገለገለ እውን ይፍተን ኣሎ ኣብ ገለገለ ካምፓኒታት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ተመሳሳሊ ካምፓኒ ኣብ ቻይና እንተላ ንሳቶም ድማ 12 ሰዓት ንመዓልቲ ዝሰርሑ እንድሕር ኮይኖም ከማኻ ትምህርቲ ዘለዎም እንተኮይኖም ከማኻ ኤነርጂ ዘለዎም እንተኮይኖም ከመይ ጌርካ ኢኻ ስኻ ውድድር ክትቅድሞም ኣብ ሓፂር ግዜ እያ ክትዕወት ክመስለካ ክእል ኣብ ሎንግ ተርም ግን ክቅድመካ ግድን እዩ ደብል ናትካ ግዜ ዝሰርሕ ዘሎ እሞኻ ከም ናትካ ሞቲቬሽን ዘሎ ከም ናትካ ትምህርቲ ዘሎ ሳምታይምስ ከማኻ ንላዕሊ እውን ኤነርጂ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ካብ ናትካ ንላዕሊ ሓላፍነት ናይ ስራሕ ዘለዎ እንተኮይኑ ክቅድመካ እዩ ኤውሮጳ ድማ ፀገሞም ከምኡ እዩ ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ህዝቢ ነቲ ፖለቲካ ስለ ዝዝውሮ ዘሎ ኣብ መመፅኡ ገላ ናይ ስራሕ ዕድላት ክግበር ኣሎ ሞር ቫኬሽን ክወሃባና ኣሎ ሞር ገለመለ ይብሎ ኦኬ መንግስቲ ድማ ምሳቶም ኮይኑ ይገበር ይብላ ኣሎ ካልኦት ሃገራት ግን ከምኡ ይገብራ ኣለዋ ስለዚ እተን ካምፓኒታት ቀስ ብቀስታ እየን ትገብራ ቀንዲ ስራሕናተን ናብ ካልኦት ሃገራት የዝውርኦ ስለምንታይ ኣብዚ ዓዲ ኮፍ ኢሉ ንዘሎ ደሞዝ ክኸፍሉ ይክእሉን እዮም ንኣብነት ኣብ ብሪጣንያ ዘሎ ሰራሕተኛታት ብዙሕ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ፕሮዳክቲቪቲ ናቶም ናብ ጎደለ መፅኡ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ሃገራት ድማ ከምኡ እዩ ስለዚ እተን ሃገራት እየን ዝገብራ ኣክንዲ ሓደ ሰራሕተኛ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ፍሉይ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ልክዕ ምስኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ስዊስ ድዩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣሜሪካ ዝተምሃረ ኣሜሪካዊ ኣብ ኦክስፎርድ ዝተምሃረ እንግሊዛውን ኣብ ኦክስፎርድ ዝተምሃረ ህንዳውን እንተሎት ህንዳዊ ኣሜሪካ ዓዱ እንተተመሊሱ ብፍርቂ ደሞዝ ናይቲ ኣብ ኦክስፎርድ ዝተምሃረ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ብፍርቂ ደሞዝ ናቱ ኣብ ህንዲ ክትቆፅሮ ትኽእል ኢኻ ወይ ብርብዒ ናቱ ተዲኻ ንላ ብርብዒ ናቱ ምስ ቆፀርካዮ ልዕሊኡ ድማ ኣፍራይነት ኣለዎ እቲ ሰብ ስለዚ እተን ካምፓኒታት ቀስ ብቐስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይደን ነቲ ዝደልዮ ስራሕ ብውሕድ ዋጋ የስራሕ ኣለዋ እቲ ንብረት ድማ ተመሊሱ ኣብ ኤውሮጳ ይሸየጥ ኣሎ ስለዚ ኤውሮጳ ኣብ ሎንግ ተርም they are going to lose እቲ ምንቁልቋል ድማ እናቐጠለ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ Generally, the contribution to economic growth that comes from individuals, firms, and markets adopting new technologies and business. Today, the Eurozone features lower levels of public investment as a percentage of GDP than any other advanced economy or economic bloc. In terms of their rate of overall investment, the UK comes last within Europe's big economies. This low level of investment is caused by the unprecedented level of austerity European governments inflicted upon their economies following the 2008 global financial crisis. I confirm that the government has today decided that Ireland apply for financial assistance at the European Union. Austerity is not only detrimental to vulnerable people in need of state support during tough times, but it also stifles investment. In any economy, collective expenditure equals collective income. By substantially reducing public expenditure at a time when private expenditure was falling, European governments hastened the rate at which total income diminished. Europeans are not spending much. EU private consumption has been declining since 2008 and is now at an all-time low, whereas US private consumption is increasing and is at an all-time high. When private consumption
هذا كابتي ان ايكونوميك جروث درايفز جبر بنتلو دما is increasing is at an all-time high. consumption rate نايت حبرتسب نابنت كم يوروبان امريكان كاب ولا تسعة جميرهم كريوم كلهم تمساسالي behavior نيروم جد كاب كل تشح تقطع صبغ ስለዚህ كده يوروباويان كاب ገንዘቦም ብዙሕ ገንዘብ አይሕሽሹን እዮም ኣሜሪካ በንጻሮም ዳርጋ ብሙሉእ ደሞዞም ሓሽሾም ብለቃሕ ዝነብር ሕብረተሰብ ብዙሕ እዩ ስለዚ ሓሻሽ ሕብረተሰብ ተለካ ነቲ ኢኮኖሚ ኣብ ሾርት ተርም ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ሓደጋ እዩ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ ዝሕሽሽ ሕብረተሰብ ተለካ እንታይ ክትኸውን እቶም ካምፓኒታት ብዙሕ ንብረት ከፍሪ እዮም መብዛሕተን ካምፓኒታት ናይ ኤውሮፓ ብርግጽ ተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ማለት እዩ መኽሰበን ዝበዝሐ ካብ ኣሜሪካ እዩ ዝመጽእ ካብ ኤውሮፓ ወፃኢ ካብ ኣሜሪካ እዮም ደምፅኦ ስለምንታይ እቲ ሕብረተሰብ ኣብኡ ዘሎ ናይ ምሕሻሽ ባህሪ ስለ ዘለዎ እዚ ድማ ነቲ ኢኮኖሚ እንድሕር ብዙሕ ዘይትሕሽሸሉ ኮንካ ተን ካምፓኒታት ንኣብነት ናይ ስዊስ ተሪኻ ኣነ ኣብ ዓበይቲ ካምፓኒታት ክሰርሕ ከለኹ ብፍላይ ኣብታ ናይ መድሃኒት ሮሽ ክሰርሕ ከለኹ ኣብ ስዊስ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ነይሮም ስለምንታይ እቲ ሕክምናዊ መድሃኒት ስለ ደፍርዩ ብዙሕ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ቢልዮንስ ኣብዚ ኢንቨስት ይገብሩ ነይሮም ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ሰክሽን ናቶም ድማ ዓብዪ ኢንቨስትመንት እዩ ዝግበረሉ ነይሩ ገለ ካብቲ ከባቢ 30% ውፅኢት ናቶም ዲገለመለ ድማ ካብኡ ይመጽእ ነይሩ ስለዚ the US market extremely important in ኤውሮጳውያን ካምፓኒታት that's why ብዙሕ ገንዘብ ኣብኡ ኢንቨስት ገብሩ ብፍላይ ድማ ኣውቶ ኢንዱስትሪ ናይ መኻይን ኢንዱስትሪ ድዩ ናይ ማሽን ኢንዱስትሪ ዲገለመለ ኣብ ኣሜሪካ በብዝሕ ኢንቨስት ገብሩ ምክንያቱ ዕዳጋናቶም ኣብኡ ዝያዳ ውፅኢት ስለ ዘብፃሎም ካብ ኣብ ኤውሮጳ ስለዚ እዚ እውን ኣብ ግምት ምእታው የድሊ ማለት እዩ When private consumption increases, it signals that households and individuals have more disposable income and are feeling confident about their financial situation. This, in turn, leads to increased demand for goods and services, which can drive economic growth. Weak spending and poor demographic prospects are making Europe less attractive for businesses ranging from consumer goods giant Procter & Gamble to luxury empire LVMH, which are making an ever larger share of their sales in North America. The US consumer is more resilient than in Europe. Is it any wonder that Europe's businesses refused to invest in the capacity to produce goods that consumers would not have the money to buy? And that's how post-2008 austerity slayed continent-wide investment and put Europe on a path of secular decline. Across Europe, investment in manufacturing green tech is woeful. Batteries, artificial intelligence, and all the digital technologies that are driving global growth have left Europe in their wake. Back in 1990, Europe was manufacturing 44% of the world's semiconductors. Now it only makes 9%. The رايوه أبزيا chart زيات راي كساك كندي شوكين US produces 12%. ናይ ኤውሮጳ ቁጠባ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ይፅበይኹም ዘሎ ኣብ ብዙሕ ሴክተርስ መራሕቲዮም ነይሮም ቀረብ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚኣ ኮይና ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ሜይን ድራይቨር ኣብ ንዝመፅእ 5 10 20 ዓመት 30 ዓመት ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም እቶም ኤንጂንስ ሞቶረናቱ ክኾኑ ዝኽእሉ መን እዮም ዴታ ሓበሬታ ከመይ ጌርካ ሓበሬታ ፕሮሰስ ትገብር ኮምፒውቲንግ ናይ ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እዚ ሴሚኮንዳክተርስ በሃል ሴሚኮንዳክተርስ ማለት ልክዕ ከምዚ ናይ ዝመፅእ ዓመታት መወዳደርን መባእስን ከም ነዳዲ ጌርኩም ወሰድዎ ምክንያቱ ነፍስ ወከፍ ንብረት ቴሌፎን ካድዩ ፍሪጅ ካድዩ መኪና ካድዩ መብዛሕትኡ ትጥቀመሉ ኣብ ውሽጡ ቺፕስ ኣለዉ ቺፕስ በሃልና ኮምፒውተር ካድዩ ገለመለ ኩላቶም እዞም ቺፕስ እዚኣቶም ንላዕሊ ገጽካ ክትከይድ ከለካ ነፈርቲ ድዮም እቲ ቴክኖሎጂ ክትጥቀመሉ ትሓስብ ዘለካ ድዩ ኣፅዋራት ናይ ውግእ ድዩ ኩሉ በቲ ቺፕስ ዝስራሕ ስለዚ ኣብዚ ቺፕስ ኢንዱስትሪ ቀደም ክሳብ 34% ይውንኑ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ክሳብ 12% ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ ትሕቲ ጃፓን ኮይኖም ኤውሮጳ ራይ ካብ 44% ዝነበሮም ናበይ ወሪዶም ኣለዉ 9% ወሪዶም ኣለዉ ማለት እዩ ኣሜሪካ 12% ካብ ሪሊ 34% ዝነበረት ራይዎ ክሳዕ ክንደይ የንቆልቁሉ ከም ዘለዉ በንጻሩ እቶም ዜሮ ዝነበሩ ኣዝዮም ንኣሽቱ ዝነበሩ ታይዋን ራይዎም ንእሽተይ ሃገር 22% ኣብ ሴሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ ቻይና ካብ ዜሮ ደንጉያ ዝተበገሰት ማለት እዩ ከባቢ 15% ሸፊና ኣላ ደቡብ ኮርያ ራዩ ሳውስ ኮርያ ላይክ ካብ ንእሽተይ ዝጀመሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣበይ ኣለዉ 21% so ኤስያውያን ነቲ ዓውድቲ ዶሚኔት ገብርዎ ኣለዉ 10 years from now ቻይና እዚ 15 ዘሎ 30 ወር ልዕሊ ይከውን እዩ ስለምንታይ ንቻይና ኣሜሪካ ስለ ዝኸልፍዎም ዘለዉ ቻይና ድማ ኩሉ ፀጋታት ናቶም ካብ ካልእ ወሲዶም ንነፍሲ ወከፍ ካምፓኒ ኣብቲ ሴሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ ኢንቨስት ክትገብር ኣብዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማሲቭሊ ኢንቨስት ክገብሩ ብክሳዶም ሓኒቆም ኢንቨስት ግበር ይብሎም ኣሎ መንግስቲ ኩላቶም እቶም ካምፓኒ ድማ ትእዛዝ ናይቲ መንግስቲ ሰሚዖም ካብ መጠን ንላዕሊ ገንዘቦምን ግዜኦምን ዘይተዓደነ ቁፅሪ ኢንጂነርስ እዩ ዘለዎም ቻይና ኣብ ዝሓለፈ እዋን እቲ ትምህርቲ ናቶም እውን ልክዕ ምስቲ ፕላን ናይ መንግስቲ ኣቕኒዖም እዮም መብዛሕትኡ ተምሃሮ ሄቪ ኣተኩሮናቶም ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ሳይንስ ኣብ ገለመለ ኣብቶም ፊቸሪስቲክ ዝኣመሰሉ እምበር ኣብዚ ሂስትሪ ገለመለ ብዙሕ ኣየተኩሩን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ነዛ ቪድዮ ኣብ ዝገብረላ ዘለኹ ቅድሚ 3 መዓልታት ገይሮም ኣለዉ ነቲ ጌሚንግ ኢንዱስትሪ ዝበሃል ነቲ ጌም ዝበሃል ኢንዱስትሪ ናቶም መዓት መክሰብ ዝነበሮ ኣትዮም ጥዋዕ ኣቢሎም ኣለዉ ስለምንታይ
ህዝቢ መንሰያቶም ኣብ ጌም ፎከስ ተገይሮም ክዕወቱ ይክእሉን እዮም እዚ ቲክቶክ ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ መንሰይ ኣበላሽዩ ትብሎ ዘለኹም ኣብ ቻይና ከም ይኮነን ኣብ ቻይና ቲክቶክ እንታይ ይሰርሕ ነቶም ቆልዑ ንኽመሃሩ ክሬቲቭ ንክኾኑ ክሬቲቪቲ ንዘለዎ ጥራዮም ቫይራል ዝገብርዎ ስለዚ ክሪኡ ከለዉ ቲክቶክ ዝምህሮም ሞቲቬት ዝገብሮም ንቅድሚት ንክኸዱ ብዛዕባ ኮዲንግ ብዛዕባ ገለመለ ንክሓስቡ ዝገብሮም ኮንተንት ጥራይ ቫይራል ዝኸይድ ኣብ ኣሜሪካ ኸ ኣብ ኤውሮጳ ኸ እንታይ ይኸውን ስቱፒድ ዝኾነ ሳዕስዒት ጽላለ ሰብ ክቃፀል ከሎ ክዘልል ከሎ ናይ ፅሉላት ክስዕስዕ ከሎ ዘይጠቀም ነገር ንሱ ቫይራል ዝኸውን ኣብ ሓበሻ ራይዎ መብዛሕትኡ ቲክቶክ ውሩይ ዘግብሮም ዘሎ እንታይ ሳዕስዒት ብዕልግና ዘረባ ሕማቕ ነገራት ገለመለ ብከምዚ ጥራይ ውሩይ ዝኸውን ስለምንታይ ንኻልእ ሕብረተሰብ ንድሕሪት ክደፍእ ዝኽእል ኣልጎሪዝም ኣለዎ ተባሂሉ ዝኽሰስ ኣብ ካልእ እውን ፍሉይነት የብሉ ኢንስታግራም ተኸይድካ እውን ከምኡ ንፅቡቕ ነገር ኣይኮኑ ንቅድሚት ደምፁ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ዝፈትዎ ቆይቋ ባእሲ ገለመለታት ፌስቡክ ተኸይድካ ከምኡ ዕግርግር እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ኣብ ሓሸውያ ኣትዩ ኣብ ቻይና ከምኡ ይኮነን እቲ መንግስቲ ሕጊ ኣለዎ ነቲ ካምፓኒታት ኤግዛክትሊ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግሮም ተርዲኦም ኣለኹም ነዚ ሕጂ ኣሜሪካ የጉርዑ እዮም ኣብ ኣሜሪካ እቲ መንግስቲ ብኮርፖሬሽን ስለ ዝእዘዝ ዝገብርዎ የብሎምን ክዛረቡ ጥራዮም ዝኽእሉ እቲ መንግስቲ ኣብ ቻይና ግን መንግስቲ እዩ ነቲ ኮርፖሬሽን ንሱ ዝእዝዞም that's why እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሎንግ ተርም ቻይናውያን ክዕብልልዎ ዝኽእሉ ካልኦት ሃገራት እውን እቶም መንግስቲ ተራ ዝፃወትሉን ሃገራት ክዕብልሉ ዝኽእሉ that's why ኣብዚ ሕጂ ስምዑ ሓንቲ ኣገዳሲት conversation ከስማዓኩም ንእሽተይ መልስ ማለት እያ while China produces more than both at 15%. The reality is that the US outperforms Europe in all classes of transversal or cutting-edge technologies which break a new path for the economy. It generates more patents than Europe in computing and AI, technologies known to be strong for the US, because the US has been spending much on R&D compared to the EU. Studies also show a significant gap in input factors, like corporate-level spending on R&D, as well as output factors like corporate profitability. According to new research by the McKinsey Global Institute, between 2014 and 2019, European firms grew on average 40% slower than their US peers and spent 40% less on R&D. However, in materials technology and clean tech, classes of technology where Europe traditionally has had strong competitiveness and outperforms the US, the EU is still ahead of China in most technology categories. But China and other Asian developing countries are digitizing and adopting new technology and innovation so rapidly that it potentially leaves Europe behind in the coming decades. Then there is one element that's completely dominated by the US, its corporate power. Tech giants such as Apple, Google, Alphabet Inc., and Amazon showcase this phenomenon. These companies not only dominate their respective markets, but also have a global impact. Technological innovation markets, but also have a global impact, shaping technological innovation and influencing consumer behavior. ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ኤውሮፓ ድሕረት ወይ ከዓ ፈፂማ ከም ዝተረፈት ኣበያ ትገልፀልካ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኮርፖሬት ፓወር ወይ ከዓ እዞም ናይ ቴክኖሎጂ ኢምፓየርስ ወይ ከዓ ንግስነታት ትብሎም ጉግል ክትብል ከለኻ ተራ ካምፓኒ ይኮነን ኤቭሪቲንግ ናትካ ዝቆፃፀር ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሙዚቃ ትሰምዕ እንታይ ሪሰርች ትገብር ናበይ ትገብር ኤቭሪቲንግ ናትካ ዘይተኣደነ ገንዘብ ድማ ዘለዎም ቢልዮንስ መክሰብ ዘለዎ እዩ ቢልዮንስ መክሰብ ስለ ዘለዎም እንታይ እዮም ዝገብሩ መሊሶም ኢንቨስት ይገብሩ ዝኾነ ተወዳዳሪ አንጻሮም ከም ዘይህሉ ይገብሩ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኣፕል ራዩ ኣፕል ነቲ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ኣይፎን ተጠቃሚ እንተኮይኑ ካልእ ነገር ክትጥምት ከም ዘይክእል ገይሮም ኣሲሮም እዮም ምክንያቱ ኮምፒውተሩ ገለመልዩ ሰዓቱ ኤቭሪቲንግ ናይ ሓንሳብ ናይ ኣፕል ድራግ ከም ድራግ ወሰድዎ ናይ ኣፕል ናይ ኣይፎን ማለት እዩ ሓንሳብ ናይ ሓንተ ወሲዱ ካብኣቶም ጥራይ ከም ዝገዝኦም ዝገብርዎ ካብ ኣፕል ወፂኡ ናብ ካልእ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ የለን ዝኸንታይ እዩ ፓወር ናይቲ ካምፓኒ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ኤውሮጳ ዝኾነ እንተማዕቢላ ዝመፅእ ሰብ የለን ኤውሮጳውያን ከዓ ንኣፕል እዮም ዝማወትሉ እቲ ዘሕዝን ክፋል ናቶ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ እሱ ስለዚ ከምኡ ድማ ኣማዞን ረይዎ ሾፒንግ ካብ ኤውሮጳ ጥራይ ኣማዞን እንታይ መክሰብ ኣለዎ እዚ ድማ እቲ ናይ ኤውሮጳ ትርጉም ከም ዘይብሉ ደረጃ ዘብፅሓ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ወዲ እዚ እዩ have a competitor to Google, a competitor to Uber, a competitor to Facebook, a competitor to Apple, a competitor to Amazon.com. If every German or Italian or French or British producer has to go through those cloud lists in order to sell their stuff, even in Europe, and Amazon makes 42 billion every year only in Europe and pays zero tax. Zero. Imagine እቲ 4 ቢልዮን ኣብ ኤውሮጳ ሸይጡ መክሰብ ገይሩ ወይ ከዓ ሬቨኒው እትዩ ዚሮ ታክስ ዝኸፍል ድሕሪ ኮይኑ ሕጊ ስለ ዘሎ እዩ ኣገባብ ኣለዎ ካብ 4 ቢልዮን ሽያጥ 5 ሳንቲም ኤውሮጳ ዘይረክብ ተኮይኑ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ ካምፓኒ ሓንፀገብ የብሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ካምፓኒታት ከም ኣሜሪካ ገብሩ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኹም እዚ 4 ቢልዮን ዝረክቦ ዘሎ ካልኦት ካምፓኒታት ነቲ ናይ መጻኢ ቢዝነስ እዩ እዚ ኣማዞን ሲ ሾፒንግ ንብረት ወይ በፅሓፍ ወይ ገለ ክትገዝእ ጥራይ ኣይኮነን ክላውድ ቢዝነስ ዝበሃል ኣሎ 30% ናይቲ ክላውድ ማለት ከዓ መብዛሕትኡ ካምፓኒ ዝኾነ ዌብሳይት ኣለካ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነገራት ኣብ ክላውድ ኢኻ ተቐምጦ ስለዚ ክላውድ ሰርቪስስ
بملو بماني دومينيتد كوين زلو امازون مايكروسوفت جوجل ابتقوم دروب بوكس نيشتي يالو ابل ناتوم الو سلازي everything بزعبا كلاود بيزنس artificial intelligence تيلكا كالوت نمصاي سيمي كوندكتورز كل تكنولوجي نمصاي كتمت زخل ايروبا ابت جيمتي يلا نملس الجنس مع يبزي تمريسنا رينا it's really insane worldwide. Their economic clout allows them to invest worldwide. Their economic clout allows them to invest heavily in research and development, contributing to advancements in areas like artificial intelligence, cloud computing, and e-commerce. If we look at any ranking of the global corporate hierarchy, whether it's the top 50, top 500, top 100, or top 20, American firms dominate. China is number 2, and the Europeans, who 20 or 30 years ago would have been amply and strongly represented. So, أبتين أبنت بروي كتريوت corporate power ناي هجرات تن عبيت corporations توب زعبية ميتي زعبية حمشة ميتي زعبية إسرا قال ملن تحرير كل جزء ناي أمريكا دومينيز قبرو تسجرنا أمريكا جنزيو أبكالك زيو أنت عشان يرخوني قد ما إسرا عمل تنزبلت كامباين تزنا برا بأمريكا لومي تنزبلت أكودا بجاكا وحدات تدي من لهم نا أمريكا corporations أبديتهم كل جزء برتع وددرس لزلوت تكنولوجي أبجريد نا قبريز مت أبي ربات متيخاخ قد ما حمس عمل زنبرة تصبغ زعبيك سبع جون السيو بقى نسي أو ناقدات أجاعن كان نعرخها قال ملبر حدش نجار أي فترني بزعلم أبزي أوروبا زبال بتعمل وحوان غيره لحدش نجار كابزي فترة. That's why the whole technology industry, e-commerce, technology, IT زي قلنا هي telecommunication قال ملعبوا ولا حنت كامبانيا باللوم. They lost this field. نايتو كالوت كامباينتات متيوم أبزع حد مسموع أبوم تسرح قال ملا على سرعة كامباينتات أبزي بوتاتات اللون الزحزاتنا أوروبا ناتومي أبو قد زخون نجار كم عبليك قالوا بتعمي زحزت again هجون انتو خوني اتم كالاي قدم مس امريكا من يمزورا دورنيروم جابان يمزورا دورنيروم تويوتا توشيبا قلملينا بالكاباناسوني قلمل زياتهم تودادرتنا امريكا نيروم جابان ببحده كابت جيم ناوصت خيدالا اوروبا يلون من يتقولوا تشاينا يتقولوا بقله تو سم اكسنت دما كوريا مبنت بعل سامسونج عبيتي كامباينتاتيوم هاينداي ماكينه تمسيخه كالوت ون كم نابلو سامسونج ابقله كفال نجابان ناتكو متيوم نيروم جن ساوث كوريا كقتل كوريا مغنياتو نبعلهم البوبوليشن ديكلاين تمنقل قالنا حبرت السبب نبيني خاصه نعشت هجرات الزيم للعموم سلازا عبيو اكسبلود مكبار زبحال بونالو سلازي جابان ونكم ياقاتهم تشاينا جن كينا تزبد خايزل تبابي الزي تحت منابر زلو ما تزبي زلهم بحجي تشاينا ونبعلو وان تشايلد بوليسز بلوز نبرو تصلي ومالو جن تشاينا انت ادفانتج لهم كايروبايان العلي نهزبهم قير ندحري لهم قيروا مخليهم كابزم ايروبايان بزح داي سمعيكم انا بايروبا كو بوليس خطير تزبونا يقبل كان زخونه نجار كتير تدليخه بتعمي كبيت تزبي انصار كاونسل زخونه بزح دليتات سلا زلو ابكالو تاغرادنكم يكون سلازي تزبي تغير خليو حزبخه ازيا قداسي بفلاي تزبي قطبا تقنعي كايو مالتي بزح حزبي ولا حن تقميه بل ايكونومينا تا امبروف قبل مجمره جن بزح حزبي كم متن على قداسي بزح حزبي دابا افريقيا ما حتزبني زله productive زي كوني ابصبق ነገር زي تقاني تخوين تزبي ግን ትርጉም የብሉ እቲ ኢኮኖሚክ አነ ምስ ጀመረ ግን እቲ ኢኮኖሚ ሓፍ ክብል መጀመረ እዚ ህዝቢ እዚ ወርቂ እዩ ሃገራት ድማ ካልኦት ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ሃገራት ነዚ ህዝቢ ከም ዓብዪ ዕዳጋን ኣገዳሲ ዕዳጋን ስለ ዝርዮ ናቡ ሃርደምደም ክብላ እየን ዝጅምራ እቲ ዝኸፈ ክፋል ናይ ኤውሮፓ ድማ here it is so ድሓን ሓንቲ ብዚያ ከረየኩም ደልየ ኣለኹ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ፀገማት ናይ ኤውሮፓ ኮይኑዎም ዘሎ ኣብ ብዙሕ ነገር እውን እናተረፉ ስለ ዝመፁ ባህልታቶምን ክብርታቶምን እናገደፉ ስለ ዝመፁ ፖለቲካሊ እውን just for a moment imagine with great hope that there is a peace process that starts for Ukraine tomorrow. At this big table, somewhere in the UN, Geneva, wherever, we know who will represent Ukraine, Zelensky, Russia, Putin, America, Biden, China, Xi, India, Modi. Who's going to represent Europe? You just ask yourself that question and then suddenly you realize. تايلسكي ኤውሮፓ ውድቀታ ሓደ ናይ መርሕነት ፀገም ይብል ኣሎ ንኣብነት ብዛዕባ እዚ ናይ ዩክሬን ኩነታሲ ሓደ ኩነታት እስከ ንግበር ሓደ ሃንደበት ዘተሰላም ተፀዊዑ ንኣሜሪካ መን ወኪላ መን ኣሜሪካ ባይደን ፕሬዚደንት ክመፅኡ ካብ ቻይና ዢ ክመፅኡ ካብ ራሽያ ፑቲን ክመፅኡ ካብ ዩክሬን ዘለንስኪ ክመፅኡ ካብ ኤውሮፓ መን ክመፅኡ እስከ በሊልዎ መልሲ የብልካ ቫንደርላይን እያ ክትመፅእ ቫንደርላይን ግን نني أوروبا كتوكل تخلى يكونتن سمعوا هجي this is the problem in Europe ما مليس أنا بسقم تعطي That's how irrelevant Europe is because it used to be Merkel had the political power and clout to do it
Scholz doesn't. Macron doesn't. Why? Not only because they are pipsqueaks compared to Merkel, they are, but because anything they say will be vetoed by the government of Poland, the government of Lithuania, Estonia, Finland, Sweden, who consider them to be Putin's handmaidens, both Scholz and Macron. I'm not passing value judgment, I'm simply describing. So the two countries that will have to pay for the reconstruction of Ukraine will not be allowed to represent the European Union in these negotiations, and so who will? Von der Leyen? So بتعمي زقرم انتهي زبل دلو إيروبا ولا structural أقوى نايتي إيروبا حبرت وين اتقدم نابنت إيروبا حبرت أبتبه زنبرلو ولا دحنا بزنبرلو ميركل تبعنا جيرمان بريزنت خلا chancellor كلا نعمتات كباب 10 عامات يعني راه قطبنا جيرمان دما all the time تبغى يزغي نيرو جيرمان ميركل دما حيل نيروا أنصار ميركل تطو زبل مراحنا إيروبا أين برا ميركل زبالته يخوني معناته ايكونومي كلاود عقم نيروا بدحري حجي زلو ግን عقم يبلون አይሰምعوني ናይ فرنسا كم عقم يبلون زخوانت نساتهم زبلوا ድማ ናይ ፖላንድ ወይ ናይ ሊትዌንያ አንጻሩ ቤቶ ክገብር خلي ስለዚህ ኤሮፓ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽልና ይልካ ስለዚህ ቤቶ ፓወርስ አትሊሲ እተን አገዳሲ ውሳነ ክገብራ ዝኽእል ሃገራት ጽልዋ ክልዎ ነይሩ ኣብ ኤሮፓ ነፍስ ወከፍ ሃገር ማዕረ عقمي زلوا ኣብቲ ሕብረት ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ዩኒቲ ንቅድሚት ተኸስጉም እታ ቫንደር ላይን ተበሃል ድማ ንኤሮፓ ክትውክል ዘይትኽእል ባዕሎም ኣፖይንት ዝገበርዋ እያ ስለዚ ብሓቂ እቲ ኤሮፓ ኣብ ሊደርሺፕ ፀገብ ከም ዘሎ ዓበይቲ ውሳነታት ክገብር ከም ዘይክእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ብተወሳኺ እውን ናይ ዩክሬን ተወሲኽካሉ ድማ course rapidly if we don't mobilize all our capacities if we let Putin to win the war in Ukraine if we are not able to stop the tragedy which is happening تزغدد ድማ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ሒዝዎም ለኪሞም ክጠፍዩ ሓደ ነቲ ኢንዱስትሪ ናቶም ኣጥፊዎ ናይ ካልኦት ነዳዲ ኣሜሪካ ልከ ከመም ኣብ ዩክሬን ውጋኣት እያ ነዳዲ ኣሜሪካ ግን ካብቲ ውግእ ብዙሕ ትኸስብ ዘላ ሓደ ነቲ ኣፅዋር ከተፍርኸላ መዓት መኽሰብ ኣለዋ ካልኣይ ራሻ ቀረብ ናይ ነዳዲ ጠጠው ስለ ዘበለት ኣሜሪካ ድማ ነዳዲ ስለ ዘለዋ ነዳዲ ናታ ብኽቡር ትሸይጥ ኣላ ስለዚ ኣሜሪካ ካብቲ ውግእ بكل مدى تخسب زي اخلنا تيشيط الله لازم توجنا امريكا ربحي باي اول اكاونتس 100 بليون توزيع بليونات كايتات لله ولا 100 بليون وانتاس اميتاوي تجنزب ام امريكا يتريف اوروبا كن اندستري ناتهم لميسو جنزبهم ابزيد الوجي خيدالو يوكرين تتفعلا نساتهم قطبهم يعنولو صباح نقول مان يوكرين كانت واسوم يحجي ما توجي كنا واحد لازم يوروب is all in a losing battle ويكا مودعتا زي بلو ودكات كسبل كازخل وجي policy agati موصل زلو نزي مثلا no we historically بكم نخلينا لكن I think we have learned something from this and I hope كابز تماهيرنا نخنكيت please like جبرو support جبرو and I hope قال نجار مهيركم وي حبريتها بكم كونات منغو نالو معرس ابز خدي اب الكسندر رغب صصبونا بالكم تشاو اجد اسمع بالاتات ابزوان كنستعمل لهم زلنا مجمريا علمنا كاب ناي دولار ناي معرباوي عالم قطباوي حبلالا نام مبراق قصات خيدالا سلازي ابزوان زي ገንዘብና በዶላር ይኹን ቢሮ ተቀሚጥ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡን ኣብ ካሊ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንገደዳለና ዝድማ ፈሊጥና አስተውዒልና በመንገድ ስቶክ ማርኬት በመንገድ ክሪፕቶ ክንገብር ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቁልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብ ዝዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻት ውፅኢታዊ ይኮነን نعوك حقس زخل استفل عليه تمرت سلسلنا آتيكم تتغموا لي بلاكم thank you